Mutongo FM ni kuatia we musio kwa vinda ingi inaudhocha ndini wa kilungu cha Kilimoai kilungu latu idhi ya watu inanisia maunduma kwa netie nema na nema ya organic kaneta ya utumea ndawa na ya kuiki kanani wa kwa liula wa ilite na liula musio kilungu hikita wakwaku ni BioVision Africa Trust na hindi tukukite imwe kwa imwe kumaba Mutongo FM na utukwati kuisila TV ito ya Mutongo TV kana kuisila ndini wa channel kito cha YouTube kilani Mutongo TV Stroke FM Official ingeno likendeni wa page sito ya Facebook ilani Mutongo TV na hondomwe na ya Mutongo FM na India dawe ne kulyo na otukolia ikulu ya kuisila otomani mkuvia ili tutukenda imwe itano kana kuisila mitandao ni ito ya mekomokanilie na ikulu ito mudhinyani wa omondi tuenda umana we ukitana hata na mitutu va umo ndani kwaku we ukitana hata na mitutu va umo ndani kwaku mudhinyani wa omondi tuinanesia yulu wa biopesticides kana ndawa ite na sumu iloto na utomea mondane kwaku na ukavikia na kwailia nema iyaku tuidhiwa tuitumwania kiseveni kusula nambani ya noti muonza nyanyi itatu itano dhandatu inya imwe 0783556411 kana kusula 0792792553 noti muonza kenda ili Monza kenda ili itatu ingena utumani mukuvi kwa ili itatu kenda imwe itano ndukolwe masitwa maku na vala uende na kutuidhu kisia ue kana kuituilo la ue na tuidhi watu ikunikila ikulo yaku kana usunge waku utumanithia we utumea chauko kitana na mitutu muundani kwaku nyenita wa Robert mutuko kana manroba na indi kaidho chemweni witoki okoni cha umundi kuma BioVision Africa Trust alama kwetemba ukilungukia tutuma masitwa make na we eka hata na indi karibu sana na tulikanie siyo tuanonondwe mweni tutuye naku kwa mondo idha indi aikuitu iloela yambe mudhinyani wa umundi kana itu idhukisia patawima siyo tuana udhukumawe ya mwao BioVision Africa Trust na udhukumelaba. Asante. Kwa masitwa ni tawaruthi wa mutisia ni dhukumana shirika ita wa BioVision Africa Trust ila tuiba karo katumane. Wea wito la munene ni kudhukumana farmer groups on individual farmer sala thuso wa willing. Kumabundisia uimio wa kilimo hai kana uimi wethayo. Ilo asia kilimo hai kana uimi wethayo ni kwa siata. Nienda kwa asia ilangu asia kilimo hai kana uimi wethayo. Ni kuima uitumia osendu ila natural resources ila si within your compound. Kana sinu sionde ila pasimete chao chondeke within your compound. Ute utumia sendu ila si sokoni. Tandawa na fertilizers. Asanti. Maofisi ma BioVision Africa Trust ukamba me makwatika na hapo. Maofisi me umwe wikatumani ba masako Kitui na Makueni. Asanti na karibu sana. Na hii mudhanyani wa Monde Ruth tuenda kunana nisia yulu wa biopesticides. Yo ila tuoneni ya biopesticides kieni chao. Nienda kwa selati kunene ya yulu wa biopesticides. Titha tinene ya ndawa ila munana ya wa mwemi. Utona kuisewisia ila itena sumu kana ila safe hiyo fa alternative ya conventional pesticides. So ila tikunena yulu ambayo pesticides tenena yulu asindu ila utona we kuisewisia we mwene uitumia miti kana animal products kana minerals o kila wenpa kubinacho. Asanti. Kwa utu idha na biopesticides na chemical pesticides. Titha na sindu isuile. Kibadukanio ni chao? Kibadukanio ni biopesticides idha na sumu. Na sio isi ya chemical pesticides ni siri ya wana sumu. Ni kwezi wa ila wa itumea isi ya chemicals. Ni siti ya lasia material yomanda waki wango kina ilati sita trace elements. Ukevya ni siati ya la memeani ila wakuna. Nikendo kethia kala katia lawe niwe saukaya uteku kwatia. Lakini biopesticides tiasia ni safe. Niki nondo isu si target ya only the harmful pest kana mitutu ile kuona masia. Iteku inda na beneficial insects. Tanzuki, ladybird, ke ngolondo kala katune ke matono na Mindowe. Ene na sindu isu ila itethea sia muimi kukitana na mitutu ilota na kona ndawa. Kwa specifically biopesticides itangeti ya the specific pest ile kuudhinya. Ite kuharm
the beneficial insects. Asanti. Niki muhimi wailete kuswania kuthama kuma kwa chemical kana synthetic pesticides izo sie na sumu na kulika kwa hii tena sumu nienda kwasia ila aimia ingi mabangie kuthama kuma kwa confectional kana synthetic pesticides muno ni ithai kuita substances toxic kana sindu sina sumu mwingi muno ta glyphosate na permethrin ni kwithiwa isu sina heavy metals ukethia ila wakuna ndawa mimea yaku peo kindu kila kikutiala nikenda kise kuku affect kana ki affect mawethi ululuko maku kana indo ila withasia na muno kutuwa ya beneficial insects kana ala na ema muimita na naweta kembu ni naweta ladybird ni naweta nzuki na sindu na mitutu ingi mingi ile tethe ya sia muimi undu wako kitana na mitutu na kingi chemical pesticides isu ni sietha ni prove wa kwetha sina tatasie nito na cause mathina mene yitu muno tasia ni kwite ni prove wa kwetha se carcinogenic kwe kumaanisha kana ila waya sindu isu nuto na ukwatwa ni kanza na mituki no ikwatwa ni mawimbu utekumana maumete ba kila kingi sietha se neurotoxic nito na ku affect nerves yaku uteumana ukethia wewa pe nafsi sia kuita uthukumanesa wewa mwe utena weanu ula wa kawaida na wa south hospital uthi wa nafsi sia kusiena thina na muno na andu amwe ukwatwa ni arthritis yani sieta lifestyle diseases siki bathukanio kethia mundu tatona kwithielesia not unless no bikie bala benda kitali amutabie thina wake then nisio kaiketha si homogenic ika affect hormones nisi thasi homotoxic muno ukethia no itone ku affect chao hormones siaku ikabindwa hormones that's why ona matuko maingi ukuona matuko hao thiwa 8 wabicha miaka 35 otasiaite we nitawami na masia maku na ndo aisa kuona mwana niki no ndo akwethi wa chemicals ila sikwo ni ubindwa hormones ukethia hormones siaku si kama kawaida tita tene undu ithitele kasia yu uithia wailite kusia na miaka ila yailite nundu nuto na ubikisia menopause we 40 years kwa uni wailite kumana ebinda yaku yapi kaya kusia wailite kusia o mituki nikendoke dia nundu sindu itiwe sina mathina sina chemicals sina preservatives kwa utwewa nitimane undu twailite kuibanga tene ndukekale muno wasengasiani na miaka 40 Esu 40 ni wakapi ibangetene asante ne tuzo tutabia tailite kwikata nikana withie muno nane bangatene tupyo gabe ondo tutana kwika no izo tutabia ni chao tutana kwika ni muyani watu elesia mathina landa waito na kuete ndini wa uima wa mwe wa mundu tuthibaya muthangani ndawa i sina sumu kana synthetic kana chemical pesticides sio siananga muthanga witu hata ndawa isi na sumu siananga muthanga witu nundu ila weke wa kuna ndawa sina sumu muthangani chambe kewo ni chetha ke polluted cha kele muthanga witu ni wetha wina sumu nundu the moment wa banda etha ni sukuma bau sukumesu ndile uptake ya kosa nutrients kewo na kila kindu chonde ke muthangani ukethia ni yambatana chau na trace elements isu so ila wikwisa kutwika nuya peitha beo kaindo katialite kunyo nasia nitailite kumana muthanga witu wailite kwitha withayo nundu tinene ya kibindi cha uimi withayo tikatumia sindu sina sumu itwanangie muthanga itwanangie kiwo na itumisie ithie kana siomisie indo ila tibingite ilo asia kwananga kiwe mundu nwe kulia sio siananga kiwe ata na kuna mondane ndina kuna kula kwina kiwe yes asino makulu ala media wako nienda kwa asiela wako na ndawa ni bikia muthanga na nicho iwa ando ingi mayiwa maiko na ndawa mere na ila protective gas with any way so wite muno ketha ni chemical uko na muno
with the way so it ona inge no waile to kwisubia nundu ndu isikila active ingredient ile kuitwa ni ndawa isu so waile te kumana wako na ndawa siathio muthangani nundu ethelu wako na mbemba ba mwindukani ndawa isu ile yangi na muthangani na the yangi na muthangani era ni kwa uya kiwuchu nikikuwa wakikatwa wosini kana okikalika muthangani pala maybe wenze to kithima no ithi ani cha contaminate kiwu kwa u kiwu contaminate yawo asante tuge kwa tumitutu tulowetie ndawa ini si kwananga tumitutu tuone tweba na twithe watu itethesia mwemi ata na pengine la twakua mwemi akoneka ata nienda kwasia tumitutu tu nitutetheasia mwemi niki nundu ninaweta Kimbu na ndo ingi nimakothete kuwa Kimbu makithia na Kimbu muno nikithia wanzoni nduko wae Kimbu akithia nzoni nundu Kimbu kimina na thinola ukunia ndawa nikiuthomu nikiuya kinu kwa huo wethe ya Kimbu kila mususu uthi musulongi nundu Kimbu kiende na kuminana na thinola wikata wikukitana naguo kila kingi pe ila tisita lady bus tola tu ila ngusi bwa tumitutu to bwangu nienda kwasio titi ngunela nene tumitutu tola tu bwangu twe matono matune mayo white ene tuna tu isao mu pe praying mantis lati sita amunga imo ila ira ilu na yo isu ira iwate kuboya na yo isao mitutu kwa hiyo mina na mitutu ila wiko kitana nayo kwa umano nayo pe lizards monitor lizards na uwe uisao mu kwa ube sindu mbingi ila itona kuminana na chao itona kuminana na mathina mami tutwe loko na tena nzuki ni pollinator museo muno kwa uwe ila wana wako nanda wasi ya chemical waipampu mundo mimeani with ya ni wanzuki na wanzuki with ya cross pollination ni chao ndi kwikika kwa unita ile tosubia nzuki mona nzuki ni mututu we maana muno mundu pe andu ingi mataelea wa yonzuki itethea cia mwemi ata kwa tuelesie nzuki itethea cia mwemi ata nundu andu amwe mona nundu nyendianika miato pa ndio bandu ngokwateania na nzuki yu alama ni kama miatu alama tanikite miatu no ngina nzuki thithe mimea ni yaku nundu niyo cross pollinate ya muno na ni pollinator tasi ani pollinator nundu the moment yoka kutwa malani ma mimea yaku itwesa itwae ukiba miatoni na pala yatwa itia ya pollinate mimea yaku ukeria mimea yaku yi sawa 100% ikatia pollen tikisia baraba yose obia yes ikatia ya tikisia pollen ba pauma lane ma mimea yaku nikendokeria mimea yaku yi sawa kwa unzuki ona we wa mwanzuki ile tongianga imubea nundu yidao ya kuita scientifically measiu and ma research measia matia yekata ya kuita kwa uti waite sobie mitutu ila beneficial insects. Asante. Na ndi mwithikisia wa Mutongo FM na musiaisia wa Mutongo TV. Tuendelea kunanisia yulua biopesticides kananda wa ila itananga muonda waku na ndi nitwenda umana we ukitana na mitutu hata abau muondani kwaku we ukitana na mitutu hata muondani kwaku turabye kwesela ile tukenda imwe itano edwa wene kulyo kwa Ruthi Mutesia mutaalamu kuma BioVision Africa Trust tunengelelia kulyo yaku na twethe watu yikunikela ingena uko na simu kwesela noti muonza nyanya 355 inya imwe kana noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 itatonda tikaite basa twethe watu yosa simo nikana kuigwa makulyo maku kana woni waku tumane we ukitana na mitutu hata vaya muondani nikanoma nekananzi Yesu utumea kwena na mutaalamu Ruth yone nzio ni wailete kuendea na umetumea na indi Ruth ondo tukulia aime umatumea cha wenu tumea biopesticides muondani kwaku na nisieba na uitumea hata nini tumea ni kwithiwa nye ila nambie uthukuma uyoni no ni kweli bethina wa kutumia chemical pesticides niki ni kwithi wando ingila me kutumia pesticides kana chemical pesticides amwe maima na kana kindu kila me kutumia ni sumu
wona wamwe ni matono koloko na muti wako loka wecha baya uyolanilwa ngalilo kolokile nayo ndukwata usioke kolokene lengi then ndawe suira yali kamweni wako utekwelewa kanoka kuna ukethia mundu ekuna ndawa saila itailite ilanzebe mbingi kwa wila ukuna ndawa ya chemical pesticides wailite ukuna onelengi ya biopesticides wailite ukuna saila siailite then nyeni ndumi ya ndawa isumuno muno ningothete yutayu ningothete otumia mauma wa ng'ombe nasia animal products nititumia mauma wa ng'ombe na wailite kuma ferment for a week wa mateka sailo kama niwe moseka alaisi ukateka ukekia katongine weke katongine wailite kana mama kamina a week mamina a week ukuniketa tightly then wailite kuma ya bandu be under the shade luka yesuane ndawa sionde sia wa munene ona ila wa sokoni kwa huwa ya for a week uyosa ukekila sia 1 liter in 16 liters of water no yeki ya mauta isiko 3 kana sabune ula wa liquid isiko 3 na ende uithi uikona kwe katwambe isie o trothi itambia kwetambia ni wate kama umo maku mang'ombe wailite kumekata wailite kuma ferment ukaija maka nikukata makakata nundu mithana yanata mithana for a week chuma mithana monza na mami no kata niwo ukongela sindu isu ingi ukauma cia yuba uitongine yu ina iji ukekilia litomwe ukongela 16 liters of water ila pambune ya ukona no yeke isiko 3 cia mauta ethani ke inu yeke ya mauta litomwe wa maumo wangala lite 13 cia kiwu no yeke ya mauta isiko ciana isiko 3 mauta meva mauta alama kiwu makoya lianto alama koya na ende withi ikona memea yaku mauta memoka nikinongele mauta ma acti atastika so paitha need ya kusemba sokoni ukawestika mauta wina mo taise titumio sindu ila tena sio bubakubi mauma wasu yuneki ya mauta ndona kukuna ila nina thina mwomo ndani mauma wasu eke ya mauta wailite kukuna ila wina thina wamba masi ya mbapi 100% chakeli ni market hata folia feed kwa ui kuna ndawa nuitho kinenga mbemba siaku kana kila ukuna liu chaka tatu nisie kokitana na mitutu pe umu na bekino umumwi uno mumwe niyo minana na thinosu na niyo sio kaiminana na thina wa millibags tisita mabibi niyo minana na thinosu kwa ukila kindu chonde ndawa yonde wakona ya biopesticide ndukolo ni mauta kana sabuni wake hivyo pa mauma ono ningwiki ya sabuni aiye nasia wiki mauta memo kama umaona asanti tutabye ndawa engi tutona oseubya baya musini kwitu nenda kwa siape ndawa engi walite kuseubya timita sodium apple concoction ni oila ngondu sia kithekani utiabu isu ni ndawa wosanja kimwe ya ngondu ukatila kapisi ka sabuni wake banga ukakatilanga na sio ngondu ikele mwe witilanilia kate yete ote wamina otilanga sio nde nchaki imwe yenda na kiwicha 20 liters jaki imwe ya ngondu yenda na kiwicha 20 liters kwa uweke ya kiwicha 20 liters iko saila we kutilanga ngondu nikenda cha mina kutheuka wose ngondu cia kuile otilangile na sabuni ule otilangile wiki ebukiwo ni kiundini kiiko kana numi kiiko chabeuka na uitaba kikombe kimwe na nusu cha mu na cho wiki ebu na we make sure muula wa mu ni musunge kikombe kimwe cha nusu cha thamos utabe wiki eba undini ide ukanise bamwe isu na sesiwa sida na target pest ya keino kionwa ingondu wilitula withana ngondu ona kukeba ka ngondu imwo ngama baba mukia keino kionwa ni ngondu isu keino kionwa na fall armyworm stembora sionde ni kwa wanichao ni kwa wani ni concussion isu ti that seubiti nayo wimitumia tau amina kutheuka miye ute ibo ethapoa
wosa nduka mikoloke wisunga undu thili ya mina uboa no isunga na etani twasie leso usunge na kila wasunga ndi ukakitumia lita ile lita ile in 16 liters of water no dhiki ya mauta ni lazima mede boni stika na mume utedesya ndawe sikukwatelela mumeane ni recommend ya muno mauta nundu mauta wa mina ukuno ni matia wabubu kethia kila kibubu cho kaethani wese tumitutu muno nitukothete kwonga kibu cha mimea kwa ukekilia kayuka bubu kethia aye kiu kina usundi tona kaika atakana ka mina kaikwa asante okay. ndawa ingi temeta apichi nayo ni ndawa ikuite ina materials maingi apichi taitumia atase anetitumie chrome fodica yana ile chichao ni uloki unusa wa watu kunguluto chrome utumia tusuba twili twa chrome watumia tusuba twili twa chrome ukawa ginger ya quarter ukasiokoka wa garlic ya quarter ukasiokoka wa ndulu ya kilo kima wa ndulu ya kilo kima sendu isi sionde ukuwa mukathi mukasua ndulu ikatilangwa si amina osua ende ikakimwa ikabina undu ikimawa ando mayewa pilau then wailite kwitha na keluma kilo ile keluma kila cha kithekane kilo ile kila kiupyo kilo ile wailite kwitha nacho no wailite kwitha na 1 liter ya yia na ni ya ng'ombe ti ila ya kuwa 1 liter ya yia na ndio yitha na matungi meana eli makiwo ando ingi makothete kwikia ali kana 3 na muno ni recommend mele nikenda kilose upya kithe ki very conk isu ni liter 40 wamina yuko saubya sindu indu akimakila kimwe wikia ginger mbe na garlic ukoloke etongi ne demwe yake igune yo ikwikia katika container yako kiwu kithithu we wambe iki etongi demwe weke etongi demwe ende ju we ambao wiki ginger na garlic ukoloke weke ginger na garlic wakoloka osa chrome obingwe na sio wiki sio ndebu andu katia liokunde iki aguno ndo kila kindu kina kithimo chacho wikata wiki chrome sio ndebu yo ini ni sia liter siana no sebe na 350 ml be na 500 chrome no tolato ni twele kwa hiyo twase ni 700 ml ni 700 I think so yes kwa wiki ya tu ndebu wa mina iki ya tu ndebu usioke ende ju ongeleke witongila yenge ongelake witongila yenge ju iki ya keluma no yiki andulo na ende uikoloka na wamina kukoloka nienda kwasia style ya kukoloka nitela ya kuuga keki ndukatwike wikoloka u no isio kokoloke u ethani kukoloka u wetwangale kwa ni clockwise ni clockwise etha wi wake motho niki nundu wakwithi wa ndukanange the formula ya ndawa ndawa isu ye formula ta keki kwa hiyo etha okoloka na right ukakoloka au etha left mwe kwacha etha ni left then mwamina okoloka ndawa ya kwindi uyosa itani uyoba itungi yako ukoka kwacha ukakunwa ukakoloka kila kwacha ukakunwa ukakoloka for 14 days to 21 days isu mwaileka na itatu isu mwaileka na itatu nundu isu yo ndithuka na indi muthena wa mwiso ula ni 14th day kana the 21st day uyosa molasses 2 liters molasses the last day niguo kongela molasses na ukongela molasses wa mina kukela matiri wa mina kumya sindu ila se residues sionde iloneki yebu wa mina usungana leso wo yaba ote ekewo kechoka niguo ende ju ukeke ya molasses endi ukoloke wa mina kukoloka ndawa ya kuyi ready you know wiki tutomani no wiki to matongine ukaiya na iye kale binda yana nesu ye ikala bandu ba miye tatu na yo itona kuwacha umonda nayo target pest yayo
nekwatia kwina andu mena isungwa sinola wiyo ibela ipakato wiyo suo ndola wiyo ile kendo ke omina wane apichi na apichi waile to miki ya jakinima miki njakinima etha wina wiyusu etha wina wiyusu wa kisungu jakisu ni kia kwa ilalite 16 njakisu ikia kwa ilalite 16 etha kisungwa chaku kina wiyusu no thiego ngelala mauta isiko itatu ethan wikuno mitutu ilengi kino aphids, black aphids, white flies, mealybugs wiki okalaka sobaka 500 mils kauni ko wikwikia na nienda mwithukiisia nesa wiyo njakinima kino na sendu ile ingi 500 kala kasobo kanini kakiwo kala tenisakiwo ikala tenenga wecha thini kauni ko kwikia no yiki isiko siana itatu sia mauta nisipe mundu kwikulia molasses yesukale ndiete to mitutu bau molasses yesukale molasses yesukale usu with an energy giver to the plant so uikuna ndawa witho inengo ila mimea leu yes kwa molasses ni nzeo no ngino miki kwa ni aumina wiyo ni aumina wiyo na wazi kila kingi chao wiyo mabibi na kino na white flies kana umumwe na thrips thrips ndise tona usita hata na kikamba thrips tola tutuma mpilipili yo ikolomana kwa uko ona kamina usak the sap kwa matone pilipili sika ukolomana kwa isune ndawa nzeo muno yakwikata yakuminana na mathinasu yes asante na indi we musiaisiana mwithukisia itwenda kwigwa wewe ukitana na mitutu hata mondane kwaku kana ni thina mwa wina gwa mondane na Ruth no kwithi watona ukutethesia be mundu ukwasia kibabaiki na uwa uteleka wokwatwa ni wewe ndawa ni myao ni mutisia wambua kuma kiva vondene itoke yukwa ende yu mabo matukothe to kwatwa ni twindo twa white twindo twewo tuseobisie ndawa ya kukitana na sindu isu ndawa ya kukitana na kibabaiki na sindu isu no baking powder bora ya kuwa mandazi baking powder oila ya kuwa mandazi witaba isiko ina wambua sia baking powder na wataba isiko ina sia baking powder pongele otuluta kana kasabune yesu no wongele sabune kana mauta na wamina naende isiko isu ina wikia katika kiwicha 16 liters of water no ikuna na tasia active ingredient ya biopesticides ndi namba katika pipeline lakini wethukisia undu keluma keo no manekana baube kindu kitona kuminana na kingi mwalo baine weyo usino mane utona kuminana na mitutu kwa unayo baking powder ni kuthesia ni chote kwasia nundu the active ingredient toyo ikwatia nesa inamba si katika pipeline ya kuikata ya research while ite kukuna this week no itongelela wiki oyonge nikendo minane na thinosu wona thinosu wathela kwa ugatate asante ndawe sutwa seubia na baking powder sabuni kana mauta peke ndo kingi tona kukitana nacho kana na mabibia suma white ukitana na tutwe that mealybugs tukwata ama babai kwa ukitana na mealybugs wetho imina no namba early and late blight yes kwa baking powder nayo itha yenzeyo muno kwa chao kwa early and late blight kana twasio blight asante tuseobie ndawa wengi nenda kwa sependa wengi ila yeta wa ash brul nayo wosa jaki ile siamu we musunge jaki ile siamu waseobia wosa jaki ile siamu ikia kiwicha 20 liters siko kisamuke na cha mina osamuka muo wosa utilange sabune kiasi kianu na uo wikie pa uthikia mu wikia sabune ndia zanola wake banga sabune nola wake banga ndukata la wao seobia yes tikatumio la wako seobia usamuche wisamuche ondo tisamukisie ngondu kwa muosu
ukosa ukakuna ando ingi matumia muku sprinkle kula kwi mimea ina thina kwa uyu concoction yesu ya mu no wiki itungine yaku ya knapsack na wenda no bongele chau no bongele ndulu kana katilanga keluma ukongela nikendoka kuna target pest ya aphids ila si ukuthenya mundani na tuingolondo nitungi twithatu tuthuku na tutuguke kata ukakuna aphids na white and black aphids isu ukakuna ukona siekata siathela then ona mundu wina ula uyu no uketha utatona kuseuvya peach na utume ash brule na sodom apple concoction ukaimix kwa huo keke ya lita omwe wa ash brule na lita ile sia sodom apple kana ngondu ilati seubise na ngondu kwa huo ka ibulania na waibulania yeke ya mauta na uikuna Asanti. Bena nda wengi ngine ukitana ndandu ne sinduzia muthembo su ilazi sumbwa aimi muno. Ndandu ne sitaira isumbufu munona kwa aimi. Na muno na asia ila muimi ukuthi mundani wake tia wa tia anana ema mami onda yitu nikwithiwa wi wa chambe ambako ithawe munana wa munda waku nikendoka wendae ukasisia mundo waku wina mathina mau nikendo mane undu wikwikata undu plan kuthinikia kwa nienda kwasia wiwa etha ni ndandune na nubandite manana na nubandite makondu wiwa ndukambe kuthikwa mbui no yuma kithekane na ngoila wikite kuya ukobelele mbui kuya ikondu ni ila sia kithekane no icio ka ukolika mondane witha waku athina kuma kithekane waetera mondane kwaku kwa une recommend etha ni mundu na nuendete mondane thi ukobe mbui uko change ngwa na thi mondane kwa uyu ni suma kithekane iko kama muno ikondu sia kithekane sitha nao red spider my sister sia kitai kana ndandune sia kitai kwa unienda kwasia ndandune ndawa yake no mutu wangano Oyiwe chapati umane wina manana mena ndandune utialika mutu wailete kwikia ikombe ile sia mutu kiwone kithithu cha jakinima no ikoloka make sure wakoloka tikithithu ukoloke kikwatane wa mina ukoloka cha kwatana indi ikia itungine ya 16 liters of water na indi withio kakone na muno kingi ngongela baike ndo wikuongelesu na lakini mauta ni ngwikia mauta ndo keke yesu asu ya red spider mite ndo keke mauta wailete kusisitisa ukethia wako na paa nundu ndandune muno niko thete kukwata paa ungu wetu ukona abayulu pena coloration ya pam ituthi sawa wone tuthite sawa thite green undu bailite manaba undu bethina wasisia wono lalu mana usune thina ni red spider mites kwa uni wailite kumana wailite kuna ndawa muno uisisiti saba baungu kwa u withio kuna ndawa esu ya mutu wangano ukune ba ukune muno ungu na ba na stem ne nundu yetu ikwatela tu mutu usu wetu kwatania tume tukwatane pamwe na tuivaluka twetumu kwa uwitha wa mina na ndandune asante be abs pengine tutona utumia kusehubya o ndawa isi aba yo pesticides na tutona kuitumia kwikata pengine rosemary garlic sindu cia muthembo su no isehubya ndawa nenda kwasia pe mitutu tasi yani soft bodied insects sina tumile twololo isu na utumie garlic powder nayo garlic powder wailite utumia garlic powder isiko 16 nundu kila lita wenda na kisiko kimwe wailite utumia isiko 16 kwa bombo wa 16 liters of water isu nayo wisio mitumie sabuni ula wa liquid na muno tasia pride ni sabuni museo muno usioko tumie sabuni usu isikota 5 pride na kiguo tasia garlic niki garlic either na compound timita allicin that compound niyo yani yukitana na tumitutu tola soft bodied aphids white and black
aphids niko thete muno kwa ni ndawa isu nundu wa mikuna yenda direct to the istikia to body contact na kamina ukwatwa kaikwa nundu allicin ni tuma ka dehydrate kakoma nundu ikita dehydrate to those soft bodied insects kwa uni wailite kumana wa mikuna definitely do it with you yes then twina ndawa ingiti mita lemon grass extract lemon grass no alama yani tasia mayani timeta manroba timeta ando ingi mameta mayani mangiti alama ile kitothia neki ya wachaini utila lemon grass alama mata maitimu alama sama itimo nayo ida inze omuno yo mu kwa uitila tangu ndinima ya lemon grass na wa mitila oyoko itilanga watilanga ikiye iko esamuka imwe na kigu ngundi yesu ni mawaile to samucha lita 3 secha sia kigu kana tase lita 4 sia kigu wa minao samucha ikia katomane kunika efament wikia thimbio weka iboeba we kunika iboeba ya mina ko ferment for 2 days esu ni ndawa nze yo muno ya kukuna umu ula wa numba obaloko ma na muundani na uikuna muundani nibo ikia mauta isikosiana isiko itatu lakini ila ya kuya numba ukakuna tena mauta kwa uwa ilite omikuna tasi ethani mukuka kwikala ndiyu tiwe yo ukakuna mutana ukaikala ndi mu suithi ya nwendi uithi ukoma ukakuna ukethia uithi ukoma we etha ndutumia ndawa ile cia mosquito coil ila itona wete wa madhara mwini kwako ni watumia Yesu necharo asante na indi mwithikisia na musiaisia ni wewe anu tona kwise obisia ndawa bu musi kwaku na indi twenda umana ngoni thina mwa kuna masia mutaalamu wa Ruthi Mutesia kuma BioVision Africa Trust ni kana asungie kule yaku au tethesi ni kana okitane na thina su ina thina wa ibabaisi yake wa mbuga kwitha aina mauga ni twindo tutwe tukwata ama babaye ni wakwata utethio indi na kuwe wina thina uiliata tukoni esimo noti muonza nyanya 3 inya imwe kana kwisala noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 3 na nengwethi wa ndi kunikela ikule yaku na yibikia na osunge wa ni mubya mundu Alex Ngela kuma masako ni ono yasia wende na utukwate nesa na kuitwenda umanani chaukala utumia aba umondane kwaku kokitana na mitutu muluki nyama ikuma mutha ilamba ni mubya kuni ono yasia twende na ukwati yani imwe na indi twenda kuigwa makulio maku tukoni esimo kana utume utumani mkuvi kwisala ili tukenda imwe 5 namba nasia ni 0792792553 kana 0783556411 kuna simu isasia utumwane na kuwe musiaisia kana mwithukisia Ruth ni twase obya ndawa yituelesie indi ndawa ita ilete yokunata ni masame bala mundu ailete ukuna ndawa mondane kwake na ilete ukuna ata definitely ni aisie ndawa ya ilete ukuna kwacha kuma saa mwe ngina saa 3 niki nundu saa isu mitutu yithao bau lakini wathi saa 4 saa 5 saa 6 with ya mitutu ni ukilile na kingi nzebe saa ilete kwikata iteko yumba kutena nzebe muno nundu ona kunongi no wisubie kwa saa umwengi na saa 3 na jioni kumilela saa 10 na umwengi na saa 10 ile uno bawa ile tokonela ndawa na indi uthitha na wiki ite protective gas na sio iti useubia ona iti useubia si ndawa saa isu ndawa ni ndawa enda saa ila mitutu yebau ikomete niwo wailete umikuna ndawa nikanekwe ndokoko kuna ndiye no yambi yasia mitutu ndio thela akunuwa kuna saa ila itailete asanti tuko ni esimu noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 kana noti muonza nyanya 3 inya imwe kulio ni kana ovikie na osongewa ekulio yaku Ruthi nada tutona kuikithia kananda wa isi tosia twase obya ni twasiya nesa ni kana siende na uthukuma kwanze la yailete nenda kwasenda wa ilata ase obya ekangondu na a pitch
sikala nga muno ndawa ila ingi wailite kuseuvya na uithiukune na wako na ndawa wikio ni wailite kumitungilela nundu eti chemical ukone kila chuma eti chemical kwa hiyo wako na wikio yongi sisi au seuvya wiki hata ukune. Asante katwa sekulio Mutongo FM alo hello tunene tuna ukuma ba nene dala ikuma chambe kelema ikulo yako neba nenda choklenda wena yo muyi ya nyumba sono mundu soba sia ele wine kulyo yingi aye no alafu ndi kulia ndawe no inamba ubanite manana siya no kono mindone no kono yo sobi no kono manana mema kwatu asante sawa aya wewe kuma chambeke azotongelele ndawa ya umu naindi manana menamba wikona ndawa iba manana menamba nenda kwasia ando ingi kwina minerals copper based na no wise obise copper based we mwene na isu ya copper based timita Bountex mix Bountex mix wenda Angrofet na wadi Angrofet yo yasia nutewe copper sulfate copper sulfate na wa copper sulfate ila ya 250 grams nusi uka lime na either ndo ina lime utumia Builders chalk ke baka woko ula soka yes usuni wewe ile itotumia kwa huwa ile itotumia isiko itatu si flat sia copper sulfate it is blue in color na isio kawose isiko 10 sia Builders chalk nike ndo neutralize na ndukakwate na muno ndukose kisiko kila cha metal udhime chao udhime copper sulfate witumia kila kisiko cha itula tusiko tunenga na woko cha thini plastic kwa hiyo adhima isiko isu itatu sia copper sulfate wiki ya kibu ni cha chao cha lita sia cha mchakinima mchakinima ya 2 liters no yiki ya isiko 10 sia chao sia lime kana Builders chalk then wa mina kuiko oyolania kiwichu chanja kile sieda yusi si knapsack siana ile sieda si knapsack ile naende kila lita ukaekea isiko siana itatu sia mauta wekea lita omwe knapsackini isiko itatu sia chao sia mauta naende uiko na mimea yako isi copper based kwa uno mina na namba then baking powder nini naweta pia nenzeo muno ya ni yakti ya ta remedy ya blight kwa uwa akoneso yes nene ruasi ane nitungelele ndawa ya lemongrass extract lemongrass extract nasi ya wetu ngundi ya lemongrass edhani umesi mane kisu matwasu mane kimabwa akitoti ya meke ya wachaini otu ngundi tilanga iki ya iko mathe ukanisia na kiwu iki ya kitomani ma ferment mamina ku ferment ukosa lita umwe ukekia chao kasovani era wenda uko na ndenda sia enda uko na numba ukekia tulato sovani tutesa woko yesu ukakona ethani wiyo mutano kaikalandi ukakona umuwe bithako ungu ukakona kuku asante katwa sekulyo yingi wati wa kwati Mutongo FM alo yes tunene tena ukuma va tunene na janya wali nganzia chanya ibinga nzia injo kola jai yene nao mananda waja meloni yena tulino tu ya tula ilangala ilano ya kiukwata ila metiti ya meloni ngeli ya neko kolo mananga itina ya yeba asante no songi wa ikulo yu ruthi kwa metuki nikuitha masama itumaende temathelete nato na kuokitana na tulino tu tuma melons yake ikolomana atume ngondu nundu apichi ibidi angu nesimu munenge namba angu nesimu ni mutabiondu waili tosopia atume ngondu athe uche ngondu na athe ucha ngondu na sabune ndakona ondu naelesia
Asanti na indi chania yetu itha tuinengane namba ya simu wakona no kwatia Ruthi ni kana withie ni wa kuelesia itha ndu na kwatia na nengi no likendeni wa YouTube kana Facebook no isisia video eno twamina kumina kilungu ki ni kana indi ukasoma ingi uno ndawa isu twatabwa sio sio bwano yese obisia na indi wibikia na kwailia nema yaku be mundu kwasi atumia kimo kukutana na kinyumba mbani Felix Mbithi Kimeu Matinga Kitui South the ward akasi inde twende naonenga ne great ideas. Yes. Mbaki ya kimo ni yokitana na kino yokitana na chobyo nengiti natural resources isu tio sindwila the locally available isu no muti lakini ando ingi mwethia kemete ndukwa ndoicha nukuonekana nunusa chao nunusa ninda wesu tena nzeo muno yanguko ko ukumba tone toilet kubanda ate utumeta ndawa no tumika hata ndawa asante na ile twenda uminokelelia pengine ni mistakes kana ima vitu mebala ai mimeka ila me usobya ndawa hii kana ko iko na baya mu ndani nako tumaita thukoma na mama yasi indi ithukoma okwo krubi nenda kwasia ingi ni matona kwitha meka mistake ya kuseubya ondo batailite kana kutumia kithimo kila kite recommended nange makeki ya kiwu kingi kubituka ondo bailite nange makakosa kwikia o mauta mauta maybe no mondawa nange mwe utethesya ndawe kwatile yes nange makakuna ndawa saila itailite mitutu yendie nao ni uko thithiesiokie nondo konia saila itekitata ila itailite kwa uno wailite omana ratio ila wailite otumia thili hata na masama uko na ndawa asanti nikana ndikolwe pe mundu ila wewe twenene ayulwa biopesticides umbiye mutalamu usuiza nake kwa mukulie kala kalino kana nga manana tuta absoluta tutona ukitana hata nako tuta absoluta pe traps pe traps ila sikwata sia tuta absoluta nondo tuta absoluta wailite kukitana nayo kuma nasarini nginoka transplant manana mako kwa uwiki wailite kuikia trap isu zita wa environment zita na environment bait ya ku attract chao to moth kwa wailite kuikia trap ya tuta absoluta kuma nasarini na wamina transplant nikendoke ya manana mako ni free from pests tuta absoluta asanti Ruth tumino kelelie neto sia kusia muthia kwa mwithukise na musia ise ulwa kutumia ndawa sia biopesticides na ni bangi ba muhimu tono kwata mauvombe ange yulwa kutumia ndawa hivi nienda kwa sia nitwitha na the organic farmer magazine ila tenenga farmers nikenda ikasoma ikamana mauseo ma kutumia biopesticides nitwitha na mawabisi karo katumani Kitui na Makueni na indi twina website isu manrobo kuweta nitwithia wanayo nikendokethia ni watia kila tami na usomethia kana o kila titasomethetie nutona ukikwatabu katika website ya BioVision nikendokethia ni whether we enlightened kwika maundu ma organic kilimo hai onote ukulia indi kila kingine nutona utukwata through manroba kampuni ya simu kamwe anu twenda tuke tumusomethie na tiko utamina kubangana asanti na indi Ruthi ni mubyano ndo auka na utusomethie lo so bya ndawa ni kwate yuki ino nicho kiende na uthini ya imi na imama nanzi ile matona kukitana nasio na indi takwate binda yingi nduka na utusomethia mbeange yulwa sindu ingi ninguka na indi pengine ni mwithana chathi chukite ta BioVision Africa Trust mwenda aimi moke ni kwatia tina field day ile kwitha mid May matuko ni mo matema na wetwa ni kwatia makao wetwa next week ni mundu la wiuka ba kwa mid of May together na field day ikethe wangali kwa ya ngali ya Makueni tibasa ngali ya Makueni pandu beta wa kamuuane ngali isu asanti na indi wakarato utikao manithia field day yetha indi nikana withie ni wabika ethi watu inasungie kulio yaku na utuma utumani mukuvika na ukakuna simu kwisela noti muonza 15 inya ile inya thandatu noti 0715 422 460 wako na simu isu azewenda onena na Ruth
na no bikia unengelelwa we na moinena nia etha wine kulio mukulie na no bikia ukusungia ingi no tumekulia kwa ilire tukaenda imwe itano na tuithi watutona kumanengelelia na mayuko ni asimo na mayusungia na indi otono ni naweta no usisie kilungu kiingi nthini wa YouTube channel kitu ni Mutongo TV /FM official kana kwisalandini wa page situ sia Facebook. Kilungu hicha kilimo hai kitoa kwa kune Biovision Africa Trust alama yetu maikwa tambayo mbau aimi kwisalani mani ya organic kana ite ya kutumia ndawa na kusuvia mawithuluko twithiani wakatatu nthini wa kilungu kita ki nyenita wa Robert Mutuko ni kuendea kutinda nesa tiwa nesa.